Keir Starmer je godinama bežao od teme Brexita. Sve dok ove nedjelje nije 3 puta ponovio isto. Britanija mora da ide ka bližoj trgovinskoj vezi sa EU. Zvuči kao veliki zaokret, ali nije. U parlamentu je odmah potvrdio 2 crvene linije. Nema povratka u jedinstveno tržište, nema povratka u carinsku uniju. Pa šta onda znači njegovo bliže? Vlada tvrdi samo finu doradu postojećeg dogovora. U praksi, pregovori o lakšem protoku robe, nižim kontrolama hrane, zajedničkom pristupu ugljeničnim taksama, pa čak i povratak britanskih studenata u Erasmus. Neki u laburističkoj stranci žele mnogo više, povratak u carinsku uniju kao najbrži način da se oživi ekonomija. Ali to bi značilo kraj nezavisne trgovinske politike, uključujući dogovore sa Indijom i SAD kojima se vlada stalno hvali. Ipak, sve više poslanika kaže da birači više ni ne mare za Brexit i da postoji prostor za veće promjene. Kako jedan ministar kaže, Brexit je postao kao rat u Iraku, svi su ga podržavali, ali danas niko neće da prizna.